Arekeria ba factory ya majani ya Githongo ni bataririte wega wa wandi na urimi bo majani ja KIRACI KIGURU bakiaria kagita gukenera bonus ya chiringi 56 o kilo ni borite arimi gutigira ni bakurima ura kubatere na guketha majani ja KIRACI KIGURU kenda beta na mbere kwa mukira bonus ya iguru ya majani jao. Mûreo na report ja. Kiwanda kia majani kia Githongo ni kimwe kiwanda kiria kithitie bwega kikiri arimi bwega arambona sira bonete mwaka juju ni chiringi 56 o kilo arandi arimi baketha bakamukira kigina kia nkuru kia bilioni 1.2 na ado twi Githongo tea factory tukari na celebration ya kwithwa twina bonus yetu tulirese bonus ya 56 shillings na yeji bonus itumite ukaringana na 25 shillings ya twaizana cha mweri itumite mbeca iria ciite Githongo mwaka juju mbeca iria twete arimi Githongo mwaka juju ni 1.2 billion over 1.2 billion in fact na ku demonstrate mantu ja utugatara chiringi 25 cia mweri tugachoka tukajukia 56 iwi chiringi 81 gekirwe emwe emajani nawe tukwene muno Githongo tea factory kore a bonus ya utare in the history chiringi 56. Last time to 55 shillings 2017 twina boostie mono ina mono this time tukubita wa target watu waite na revetu baadhi ya grade amana BUBU nikenda kuongera wendia nkuruki erekeria bakiwanda kia majani kia Githongo bakaranthi na rungamiri banebe majani nikenda gutigira majani jajo tu waita kiwango kia iguru rira tuthura watu ira wanthie ni bo atutetere buturembo na sinene arimi wetu nkwenda bwira mbeca itetairwa mbeca kaithunkumawa nyanjira ya kuthunguma mbeca ikureduce cost twana bubulete ingredient njaga muguri agende majani jetu no ntutemo force ya kugura akigethera Githongi akigure mbeca njano ntete nice for him nyande atugurira majani bwega na cost twa manage automatically mbeca tuinacio kou migomo ya ndugu cionthe mathige njire na what have you jate tutethia gintu kira gia tutethia ukaranira nthi na kwaraniria kurania quality factory yetu ikariate na ikyo twatinda kuirana na buying center committees beto last year twabedede tukathe majani bwega and we thank God ibakethete na now we have achieved a very good percent 69% quality wise kwa tulenda tukinye 72-75 na ndika tukaladirika no tunyane ona tethinere ro this year enda kuthithia quality ni regulator a regulate quality ya majani ya antu bonde private na KTDA kuregulate kwa utimuntu ukarekerwa endi majani ya tena quality au niyo factory zira ikuletra ibona ya thina ni ntubwa private companies no tuchiti kulia kira ikuthia itikulia mantu quality kile market yetu ne majani tu board of directors chia Githongo tea factory ndio to ina to consult our buyers na brokers mono ni keto promote market ya majani yetu itu iko na challenge the world lakini tukuchumia na nyatu umete tata kwa chumetie tutende kuona hii that big price ya majani kambuke tu ina matumaini na rivetu ba assured that next year tutakuwa as a team by improve quality the grade the price will be better nkuruki bakiure thirikari itigirana ni gwika wira ni bwayo bakureta fertilizer na maguri ya iguru araba ukite kwa miaka iri thirikari itiombete kwithwe kinga wira ni BUBU kire thirikari yetu nayo ibakuthithia bwega baga to subsidize the fertilizer but for the last 2 years they have not met that promise fully kwa tukoromba wanasiasa wetu na serikali yetu through our president ambaye tunapenda sana tuone wakulima wa majani kama vile wakulima wa kahawa wa miwa wanasaidiwa hata sisi waone hiyo pesa imetoka na tumepatiwa uliwa fertilizer kinyabo thirikari kwa announce ingirije na 500 na ndega tukoria thirikari ugiangie ku subsidy ya kunenganira ijange kenda tumba ku kujukiria arimi fertilizer otherwise kuma thirikari ilwa fertilizer 2500 na muthire nandi ni gutigire nyamongo jamwe jaraiba na bibi majani bakugidithwa kagitegara boso machine kuma kaome ikuthoikia beberuo cost of importation of machineries sile sote tunatumia hata sisi tunataka tuangaliwe ndio cost iende chini taxation ndio iende chini ndio mkulima aweze kubaki na kitu Mûreo Juma